Dobar dan. Danas radimo na snazi volje. U kom smislu? Radimo na jačanju trbušnih mišića, a trbušni mišići, snažni trbušni mišići su u direktnoj vezi sa snagom volje. Mada svaki put kada stanemo na svoju joga prostirku ili odradimo svoje vežbe koje god one bile, možemo da kažemo da radimo na svojoj snazi volje. Pripremite se i vežbajte sa mnom. Počinjemo danas u stojećem položaju, kolena neka budu blago savijena, blagi raskorak kako bismo bili stabilnije oslonjeni stopalima. Hajmo da isprepletemo prste šaka i da čelom idemo ka kolenima. Udah, pogledaj ispred, izdah, čelo ka kolenu. I izdah. Posljednji udah, izduži, vrati glavu napred i izdah, čelo ka kolenu. Hajmo da uhvatimo laktove šakama i da se ljuljuškamo. Malo da opustimo i otpustimo napetost koju nosimo u gornjem delu tela. Pa možemo da se podignemo i bacimo, opustimo ceo gornji deo tela i ovo može biti jedan slobodan pokret. Budite slobodni da se razbacate, možda i da opružimo ruke i da se razbacamo lepo. Evo prilike da dobro istresemo iz tela sve ono što nam ne treba. I odavde možemo polako da se spustimo na dlanove i na kolena. Dlanovi su tačno ispod ramena. Oslonit ćemo se prstićima stopala. Ovde smo. Idemo na izmenično koleno ka čelu. Jedna noga, izdah, udah. Pa ćemo, kada uspostavimo ritam pokreta i daha, udah, čelo ka kolenu, izdah nazad, postepeno da ubrzavamo pokret. Idemo sve brže i brže. Brada može ostati zalepljena na ključnu kost. Možemo možda malo i da potrčimo, da zagrejemo telo. I hajmo da se spustimo polako na kolena. Kukovi ka podlozi, razdvojena su stopala i da ovde malo dišemo, prebacujemo težinu sa levog na desni bok. Diši. Evo prilike da se odmorimo. Umirujemo dah, umirujemo otkucaje srca. Idemo odavde da se podignemo na prstiće, položaj plank. Vodimo računa da kukovi nisu upali, već su kukovi malo iznad. Snažno rade trbušni mišići. Pogled u tačku između dlanova. Možemo i ovde malo da prebacujemo težinu tela napred, nazad. I idemo u položaj pas koji gleda dole. Evo prilike za odmor, savijene noge u kolenu. Udah, snažan pritisak dlanovima, uvuci stomak. Izdah, sve popusti. Slobodno savi noge u kolenu, da bude lakše. Idemo da se spustimo na kolena i na dlanove. Dlanovi su ovde tačno ispod ramena i podižem se na prste. Ostanem, dišem. Potkolenice su paralelne sa podlogom. Pažnja na dah. Vodim računa da su dlanovi tačno ispod ramena. Dišemo. Produži izdah.
Blaženi osmeh je uvek dobrodošao, posebno kada je teško. Dišemo. I izdah. Hajmo da napravimo pauzu u položaju deteta. Izduži jednu ruku, drugu. Čelo na podlogu, dišemo. Umirujemo dah, umirujemo otkucaje srca. Hajmo malo da protresemo, malo da odmorimo zglobove. Idemo na podlaktice. Isprepletemo prste šaka. Radimo plank na podlakticama. Opružam jednu nogu, opružam drugu nogu. Dišemo. Hajmo da brojimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i pravimo pauzu u položaju deteta. Produžen izdah. Produženi udah. Idemo još jednom da se vratimo u položaj oslonjeni podlakticama, laktovi tačno ispod ramena, isprepletem prste šaka. Idemo ponovo u plank, pažnja na dah, pa ćemo da prebacujemo težinu. Levi bok na podlogu, izdah, centar, udah, desni bok, izdah, centar, udah, levi, izdah, centar, udah, desni, izdah, centar. Hajmo još koji, sopstvenim ritmom. Važno je da je udah kada idem bočno, odnosno izdah kada idem centar. I pauza u položaju deteta. Produži izdah. Lepo, temeljno do kraja isprazni pluća. I polako možemo da izađemo iz položaja. Hajmo malo samo da istegnemo ramen i pojas. Poguramo levom šakom rame, odnosno celu desnu ruku. Glava može da ide na desno. Dišemo i promenimo desna šaka na levu ruku. Glava ovog puta na levo. Istegni i izdah. Jedan produženi udah, izdah. I sada kada smo ojačali svoju snagu volje, želim vam jedan odličan dan.